Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atwairil mundore يزداد شوقي كلما أيان دراك بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم الله سبحانه وتعالى فكب الشيطان ترمى ولا دمنا من عدمنا بعد من الله سبحانه وتعالى تقبر كمي أصلك على كربك صلى الله عليه وسلم. أمبرو لام بفولدي الإسلام الشماء أنا مسمامة. هذه هي الجلسة الثانية فوق منبر الفقه المالكي. ني سكي فلاناي ولا دا جوسي فلاناي. أيوة المام مالكي كفقه كونغا منبر من نيا سكي أوي مهون مندون ني أولا دا جوسي فلاناي. أمبي الله سبحانه وتعالى ديلي على كان بسبب ما على كوكاكا على كما على كدالنا سبتي fotaw ka fo Allah subhanahu wa ta'ala jati kama ala ka menni no ko yambe jele ka bara no ko yambe ala ko kaka ala kama. Assalamu angu ngama ngo insha Allah ta'ala bara mi zigele fle ngwa sigi mejo se nani ka fanu damado ko fanu folo fiqhul maliki aflana tawhid ash'ari sabana haqiqatu tasawufi nanina la laba ko de siran nabawiyya akilon kile amina jo kitabu min gambo kitabu fana tokofo awye insha Allah ta'ala na jara kala de mununyi kitabu nyine katuko anno fe jango ukaseka famu soro amina zeko belejele ka kalambloye kalande ni karamoko wi ni Allah ya no ya mima ibse ko ke olu bande me avana bu deme amasiki yan ka jira mula ko angalame an zigira ya kan zeko ni ke alaka dina na jango alaka zaro la kiyama okuma labene do aslamu kan deme useko dama jira bela nu ko famuye ni ala ya latika domi ko ngangu mena amina pmaye muhammadu alkaraba sallallahu alaihi wasallam ka sirala amina pma gafe minga we sira aywa alkaraba sallallahu ka aywa nyina maya gafe sanuma anga ulama mutaakhiruna do yadla murtana jamanaka gafe to ko qurratul absari fi sirati an-nabiy al-mukhtar ni gafe nyumanyi alkaraba sallallahu ka aywa nyina mayala للعلامة عبد العزيز اللمطي دون بابا مياد لا مرتان جمانا كاتوكو ديكو عبد العزيز اللمطي تغمدهم الله برحمته آمين لك أنا نيمو بلجلي ألكو بلجلي دتوكوناك حين السنماي التي ستتحدث عن حياته إلى وفاته إن شاء الله تعالى نغفي سنماي أبنا برو أني ألك رسول الله كان ينما يكا كتاسي أكا سيما حتى نعلم من هو فانغا دون مامي نوني ميمي فواني كو ألك كيرا majume ngudu fanga joko don fanga don ay rebalu na chukudi akanyina ma yakira chukudi atara alama chukudi wa fa kayfa kana hayatuhu akanyina ma belejele kono ani mowi nyina ma yake chukudi linazada fihi mahabbatan wa tamassuka mamna na nya don doni chena jango anga jidi akanuna anga jidi akasira menanina hatta naisha ala millatihi fanga balo akasiraka wana muta ala sunnatihi anga fatu akasiraka ونحشر يوم القيامة في زمرته صلوات الله وسلامه عليه أنغا فاتو أيوة أكسرك أنغا كنو الكيما جودو كنكا أيوة أكاجم كل تشلا نندي سيرا ولا دا جوكوني أي محرمان ديو أمي على ديلي على كام بسبب ما على كام بل الإسلاميكا الله سبحانه وتعالى كام فاتو الإسلاميكا السلام أنا مالكي جول مذهبي على يا شيري ميفلك بماي أدنغي أنا بالمكة عبد الله كنت نيري الممالي كلا نيني أشعري العقيدة توحيد أشعري ينغا توحيدي صوفي الطريقة والسلوكي ني صوفي تاسر ماي الحمد لله رب العالمين نفوكني الإسلام ويموني ni aya dengena balmake sikile abeka pma aka don kwaka pma manhaju yemini anyeshin van yemini okma ni maya nyeshin van famu ibaka pma dabulo famu aywa ibse ka deme ni aka pma gafewi jango barain dabura ala nyida nyinne mingama jango kasaka soro ala
ngani ma puma ba ka puma dabolo fam ni ma puma ba ka puma nyeshi van fam puma do abi kinya na kwabe ke ilago shide puma do abi kinya na kwabe ka fenvo edema asra Allah ya shere an zigi ngunde o kama an zigira Allah subhanahu wa ta'ala na kira da meni kama ala ka ndeme ola ala ko ka ala ya kama ala ko ka ala ka balla horoma kama wa qabla al khawd fi al maqsadi aslamu yana ngado an Allah nyinina ashkur kafat al muslimin al salam furba jama kulu belajelefu khususan كل من سعى وشارك في نجاح هذا العمل كنا غير لينا ما ولا كجو كدمنجي نمبارا سنما ينزكي لا سنغا نمبارا السبتيلي انا نيتا انا نيني ما ياندم اولا ما ولا كجو اولا امبي فولي دي ابما ام با بدجلي فوكا بركدا ابن تي ابن براجي بدءا من حفيد الشرع الحكيمي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم امبي بركدا دمنه ايوه الكرا سلام موديلا الشيخ شرف عثمان مدان حيدرة المشار إليه بين الرجال بالبنان الله سبحانه وتعالى كجترا على محرس التمام من دمني أي أنغ فرفنت لبي أفان فيا أي عندما على يا شيري أي عندما نمبارا إن جانغو بارا إنغ سكا سكيسينغا جانغو بارا إنغ سكا تشينيه جانغو أكسكا كتوكو نيومانا أي سكو بك على تولى الله جزاءنا وجزاءه على كناصر خير الله على كوكاكا عليا كما وأعوانه الجمعية أنصار الدين أنا دمنيون السلام من فرلا نيونغا كاكا كلو كيلني نو بي ويلي ان في جاكلو توتلا كو أنصار الدين مغو ايوا امبي فوكو بركدا كو ولي نيماندون وفانا يا دمن نمبارينا abenu ma ajaru ye barsabu karmo ka yamardu jango bare nga saka sigi senga jango bare nga keke ko nyumana ambu foku wala nyumando kadu ko ke uye alaka barka do anula alaka nu sabati alaka nu jidi alaka barka do alislam jakulu belajelela وكذلك حواري أي كافة أبناء جمعية طائفة الرحمن وتشوكو كلي فندو طائفة الرحمن إسلام جيكولو من ينرد من يوم ينقدين بارلا ويو تشسري كند من حكلا نيوماين بارينا كند من وسكو بلجلي نبارين مسكا سباتي تشوكو من أمسكا كي على كانوا سرا كيرا لا على كوكاكا على يكما وعسى أن يكون هذا العمل الدبالة فنا نبارين من سجليفله نغلام بلوي من دايل ليفله المام مالكي كفيكو كونغا دين تاسرا كورد دمني كونغا adobala baran vana nake in jazan limithaqi wa ahdi ne laydu minta la alla baran nake o laydu falani alladhi ahatu bihi abai ne laydu minta vaw anen garam ko wi zu'ama al jam'iyyah al mubaraka asama jakulu barakale nyamo kodo ha asama jakulu mi kengar le nyana nasikira senga anga jamana konaya ka to da ko tajamu al qiyadat ar ruhiyya ha al mu'abbar anha bil faransiyya groupement ulider من نبي ويل الربكانا كنت تجمع القيادة الروحية دين تاسرة كرو أيوة ورد تاسرة تيجو دين فاسو باو ولو بلا جلي فرالي نيونغا كانغليفو كاكجيكولو كيليني كادو داكيليفي كابو داكيليفي كو تكجان كالله سبحانه وتعالى ديلي كاكا فرا لاني كدين تاسرة كرو سيرا فرا وجيكولو ميمبي ويل الربكانا نين توكوني نتو كان با ويلي كو جروبمان اوليدير التي ساقني إليها أبي ووسيلتي وشيخي الشيخ الفضاحة كنت الله سبحانه وتعالى يا شيري جكولي ما دون فو ألفون سيريرا مفكرة سببية كان تجمنه الشيخ الفضاحة كنت كان تجمنه كسنيني أيوة جكولي ما نانغو الشيخ الفضاحة كنت هو مجلس الأعلى القادرية هو الرئيس مجلس الأعلى القادرية ودي قادرية أيوة ورد تاسرة مقو الجماعة أنا مسمى malik corona tlebila olu belejele farale nyonga kake jekulu kilinyi o nyama ba o de Cheikh Alfada hakuntay o de ndega mine ko nde ambe farala nyonga kake kulu kilinyi ambe ka jekulu sanama do sigi senga mba fa iki chesri ika fara abara kebawka ika bara kebaw deme isiko damajira belejele la alhamdulillah rabbil alamin jazahullahu anna khaira alaka nasara khaira la ni nyama nunu ala ya shere o bara hukumu kono alaka latgena na nay do la ne laydu tanfawi ngoni ala ya latige anga chokorobaw an vaw an jigi awde bi on nyeshi vay awde bi awde ba on dajuru menabi kambo filla ni aw sira kan mbara sanu mange anga aywa dina tasra korole am mo kaw ni an vaw nana ni dina mi an vaw na mo kaw baluna minga ka saaka hal kafriyat lela kafiru makkele ala kira la foila fo afon yangeto ka an vaw na mo kaw nobla wallahi ni nde digira ulaka tame febeka
mamnen alkaraba kuma ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alay kelenya filan dala ko muhammadu ma samina hadha min abaina alawwalin amman min anfa fa ma am kawfe inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun am yan fauna am ko soro mingam hoda misawka alakara satma wu nekende ku nekens asiko dama jira bela kana laba ka al dace ni muri kada munga kuta fe ku fawno moko nobla amma alhamdulillah rabbil alamin ni alislam nyuma min bangina ki fani moko to cenka la da'iya ne ma sababu fuyi min be bla o bla la ki ta kura wera ke ta manga muli dama alaka ngishama opma ne ko vawma ngo ngara moko ma ne awsara kan mbara sanuma yisigi senga mbe mane nyira ku yen zeko dama jira dina insha Allah ta'ala anan zeko belejele kan nudafi'u an hadha hatta namuta an akhirina amba zeko beke kan lapasa fosa yaka se amma basaba amangalo voigni ay tiende foigni akwanga faranyonga la ilaha illallah kunga akwanga faranyonga Allah subhanahu wa ta'ala latigeke ka dine famiya min blanga dum makoloka nati dine tasara wara lagoshi nati islam bo islam yala nabi islam beke fakele bakele nabi dine wara i'tirafu dine tasira wara ka bunyeto aka on yo don alakara samana on yo ye alakara samaka kewalula alakara bahira le ka ba makka kata madina atara soro madina sigime yahudiya dugu nani de ni nyonje yahudiya dugu nani bane porese tabala bane nadiru bala bane qaynuqa bala aywa khaybara bala nu yahudiya wiye nasara wudo alakara satamannana naka diine ka diine jiri turu ku ko bunyetu ka anu yi bara nyonya kenyove fo sayu fara alhamdulillah rabbil alamin angu ma ngunu ya ngwele kata osirama o ka kana anu ka pma an alakara satamaka pma ma fo nyongo an alakara baka kewle ma fo nyongo wamu demo la fo saya ka se amma anyu laydu min dine horon laydu ta imanga nyine pma kanko opmane mbara salma mi sigira senga nen so jaran jigi nyen alala mba jigi ya ngune mi songa ke nyen laydu min da ngara mako wi nyen laydu min da mvawiye la Allah ne beke laywa laydu ndafali doy wa akhira pmanyebla pma laba wa akhiran fil muqaddima pmanyebla pma min aywan ndir amma jango aka baran shido aka baran famuya na yaye dongo da ka don bara shiamindo pmanyebla pma laba atlubu min almuslimina ad-du'a بدو كوني السلام جماعة نام سما بفه والنظر إلى هذا العمل بعين رضا ما ين السلام بفه شفرة مسوكا على فهم يدوني نوعا ما بكن مبارا فلني جيني السلام جينا كوما هذا ما دي كرنجر اللي أنا نيكرا كوفه يحقل بفهم يرسل الله من جهل شيئا عاده نمامي نكو أيوة كوكو نانيتونا مانا يبدو كنترولا وما باني نموفه وكبارا فلني جيني عربه كما أكو وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المزاوية كو جيني كو عدد تقومي كبول ليبو كو بما كو ناجري وكو إتل ليبو يولا أمي حكاتوين على السلام وفي هل على السلام موسى من جرى ماي كيبا في فرلا إتل ليبو يولا هل عبيد لك فينو منو دوكا چايا نيو فينو نيوانا ما ورلا يبين سوجا بسابو عليك دي إيداما ngo korte kwale cheke katame jemu sobeka korte kabe benye ay alika de ma mbañin alsamo fe ko bara invle ni jenye ko bara invle aywa ni kanunye walakin aina suqtatu bil mazawiya tubdil mazawiya sha'ir ko ni bana fena ko le bu dogole mi ni mataw nyetola ke boye bar sabu amadiyi apma alsamo ambañi na fe akadu ko ke anyi wa ka bara invle fana ni jenye wa min al fuqaha khususa ambañi ni aywa don baw fe ni olu toala aywa jovro pmay an nasra wa ta'yida ambe deme ñini kalambaw fe foka ha umunu min an lame ni mbara ina mba ñinu fe Allah subhanahu wa ta'ala jati kama alaka dine bunyi kama alaka rasamana bona bunyi kama o kandeme ni mbara ina kandeme mata ma du'iftu wa an yuqawwimuni mata ma wajadtu mba ñinu fe ni la furo yoro la ko nana ni pmay dalu la fuliñi téléphone numéro be ambi ñoñi ambi ben yoro fanana o kandeme ni konanje ya kay o kan deme ni dalu jelewni beka hamika kemunye bara nganye dama beka hamika kemunye alakra satama ka dina ka deme na njenga na yoromena o kan bla sadat lineka wa huwa al-alim fawqa kulli dhi ilmi Allah subhanahu wa ta'ala de don baye membe domba beni don kala belejele sanje tawallallahu jazaa'ana wa jazaa'akum ambi ala deli ala kanena o belejele sara herala wa nas'alul aliyyal qadira ambi korta masa deli أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أمباني نستكي مسافة أكان فرا موكا
akange jamakulu cela jamakulu munu obi pmalame obi tuku pmala nyuma de la ulaika alladhina hadahumullah olu ye jamakulu munu Allah subhanahu wa ta'ala yukana wa ulaika hum ulul albab olu de haklitiku ye alama varla uluka hasbunallahu wa ni'mal wakil amban zame Allah subhanahu wa ta'ala la ala yasamiro la nemane ni'mal mawla wa ni'man nasir samiro la nemane do wa demba nemana mi Allah subhanahu wa ta'ala aslamu ni kumanye bla pmano famuna السبب الوحيد والباعث الحقيقي لي على هذا العمل المتين مبارك جلمن فمن الله يا شيري فمن غير السبب كادنجي انا بالمك شو كابلان مبارينا ها الذي بعثني ان اجعل نفسي صيدا للسيد مياتو مي نشو كمبلا كون يرك جكاي مونيكلاوي كون يرك فلكل فني دوزوي نمم ورا لا كون زم على لا ولا فمن يمبلا ولا هو ما بينه الله عز وجل لي في التحركات الدعوية في القرى والمدن ودي نفهمني ندين لما كوننا أنا جمانا برسي كوننا أنا جمانا دقوبا كوننا ولا نفهمني على الله يا شيري من ضعف العلم فينا وذهاب أهله منا دون الله فولي أنشلا دون الدغيالي أنا دون بوكا تالي كبوانجلا بيتا أقبل الأيام والليالي نشوكو ليكا دوجي والله شو لك دوجي اتارني جترو والله دور التمن عن جمانا ما سيرين بكوجو والله لا اله الا هو دور التمن سوي ريجون من نك عن جمانا الحمد لله رب العالمين سبع على دمادي ودو ياسرو جترو بانفيا والله ودو مرحوم دما بالو ما في براوليا ودو الشيخ محمود مرجي ببلولا ودو تشرن عمر نجيلو ببلولا ودو الشيخ محمود عاقب سوسو الشيخ سات تورون ودو نونو ببلولا كدمن مالك كروفات لبي فابي نانوي فابي جترو دو سلامية ما كنت سكا كالا كنت سكا يوغو ala nana naka nay sayade nana nunu da kilengele ku ta kilengele o ma banjela o do yara halbi getura munum bambulo ni mami kungulo nyaki miri ki tashi u bedda benen ka choro bawi ni kun korta bi kanga dina la salaw fle kanga dina getron fle cheikh son madan haydara mo bekara choro bawi ni wulla ni getura wulla ka jo nabi tama ba don ko wallahi ko choro ko ndeta donc iba donga fo ko on dem son bes daga tsunami nan sigi me ka mbulo danse ka ambeka ko jugude kono ni alama hakli ñu mandi ama ma wajibi de anga wuli ka jo yani shuka ko yani tleka bo ansigi lela anga wuli ka jo kamino be balola domina atomo non dora ambolo o be ka noro mi mbo dusukuna anga ferenda bale bela jere ka ni yoro sorala shuka na aywa ko ana ko jugu aywa tleka na bo ansigi lela mamna ne tamana anga jamana corona tlebi bo so konnan du ko konno la mbi dinel lasi ni du ko la halayi du ko konnaw ani bursu konnaw o de ngamana go o de zira subhanallahi jamana mi nguye doni jamana ka sen hakama kana finna musannifun kitabu wala fala kuma anjela munu alhamdulillahi rabbil alamin je corona tlebi salamu bla uye je corona tlebi mo sonu la mo darula ku se kola ku be alaka dina shido alhamdulillahi rabbil alamin olu komado aywa kamere nana na yi anga jamana kabbi to korba sambi wora sambi sekin ino selito nyove ni na sorla itado ni girna ka fama ko ne fasile korta ba lebu le kama dama kama iba mal ma amba dongo ja ko do wati sira kama an wulla ka njo kan mbara sanama zigi senga kan zeme ala de la bare nga gele ka tama gele yaka nga fanga be ala de la na Allah subhanahu wa ta'ala yande me insha Allah ta'ala sanan ja amina gany bara la la yini minyo obina soro momna nanyi ayu dugo ko non bursu ko no yettan o de ambla ne barayna wa ghalqa al mahadir wal madaris fi al qura an tama dina la se tama ko nana bursu ko nawla anya soro la blu ngono kala ngaram ko banu non kodo ne o fatule kala ro bedda men no baka datu don doni madrasa so dugo kele varale nyonga ka madrasa so kele njo o lu bita Allah ba ko raka deso madrasa so kele koro o madrasa o bebe ka datu senda ya sababu subhanallah ala kala satama ka dine abaka lafu basabu dona beka ta don doni ka bo kono wa tahawul manahij al madaris al madaniyya min ta'allum al ulum al shar'iyya ila ta'allum al ulum al asriyya mamina fana nanya ye kokura ala ya shere anga du ko naw fanana anga madrasaw du ko madrasa munu fana ba ambulo olu fana kam manhaju damina kay yelema manhaju be kay yelema min ta'allum al ulum al shar'iyya shari'a aywa kitabu olu shari'a doni munu ngumi kala u kono ajate minena ve ka fo ko ni wati be ni ka fo nyongo o kala on fana be ka datugu don doni olu be kay yelema kokura ila ta'allum al ulum al asriyya
kata jien don kuraw aywa kalanima fiziyawu aywa kimiyawu aywa adabu aywa doni siya chama de nana ni ba damina na kata sallaba ma tifo qala allah wa qala rasul don kuraw de nana ama fa nafatula alhamdulillah nafa babula ñina ma ya jome uka mecew do ma ba kala ka balwala ka aywa asra imasrimana na dine kala qur'an kitu ala ka sama ka harsa kitu ala batu ko ñedon o de ñese foy sagabla onye fangan de famu nene vamuna alhamdulillah rabbil alamin aywa ambi bo ko don anyere la ambi tafa do anyere la ambi segfa do anyere la allah subhanahu wa ta'ala kan deme ala ko kaka ala yakama ala ko ala ka horma kama mamna nene bursu ko non wala hala ya fleta kadu ko konna wala hala ya fleta o de mbla ne mbaran aywa zikili la senga o de mbla wulika jola aywa kaddo ne mbara ngono akma tawakkaltu ala allah ñan zame allah subhanahu wa ta'ala la wattakhastuhu malja'an wa malazan li ala minaka ken go sama yoroy don be ala de la sabi allah subhanahu wa ta'ala de wa shara'tu fi hadha al-amal ndona ne mbarayna arju da'watikum as-salihah hono mandem mako be akadu kowla ya ikhwani fillahi mbalmo allah subhanahu wa ta'ala la wal hawlu wal quwwatu lillahi subhanahu wa ta'ala wal hawlu wal quwwatu kulluhu lillahi subhanahu wa ta'ala se ani ferani yakuba adakene be ala de wasa aftahu al-baba soni sa amina dayele wa ashra'u bi dhikri shay'in yasirin من سيرة الإمام الحافظ الشيخ الإسلامي إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى سسموني من يبلغ ما بانا أدينا بالمكة فم يبلغ نبارينا وفنا فامنا سسان ياندون دوي أنغلا ينينا ما أني دكوني أسلام بلجلي فبك عندما ندكوي وأم بداية لأن فم فتني مي أم بداية لأن ولا دا فل مي أنغوا منا بماي إمام دار الهجرة كفقه دلا المام مالك كفقه وأمين ودنيا فاي مهون منديم akuma ambe dayela ni ayreka nyina maya doni voli ayi aka don alaka getura yere mi naka kan nyema yayi ko maka kan tukwala alsamo abino don na sorla munu ndugur almam malikin no fe ku ye kuve bara de ke ku ye bara gwazange o fana bina shido amina fem fitini voy almam maliki ka aywa nyina mayala bad'an min nasabihi amba damene abokolola alfar'u yasku inda tibil mahtidi don ba koti ko ni babul faray kwa jika sanu ajibe wele kanata baba jikany abora yoro mena kany assalamu beki chesri ni mami mako be suma nyumana nyonyumana ibi jija choko bele jele ka ibi suma ji woluma alma maliki bokolo ni yo de photo aye beki tulo majo ka alaka getura ka bokolo lame malik ibn anasi huwa abu abdullah kuma yare de wele ko abu abdullah ko nyaka kunyati akme wele de ko abu abdullah malik ibn anasi atoko yare de kunye ko malik ibn anasi malik ya yare toko kule afato ko anasu wa yantahi nasabuhu ila ya'ruba bun yasjuba bun qahatana al asbahi malik ibn anasi ni ya dambe kala afayni wata ibse alaka getura doma toko ko ya'rubu bun yasjuba bun qahtan wa malik ibn anasi mo kedoy wa aywa ma sabab bay amokawla o kama anya kerengere ko ta tokoma وجده أبو عامر أما كوربي يكون ويلك أبو عامر وفنا على كجتراي أيوة أبو كلولا وعلى كجتراي أما كوتشلا صحابي جليل وعلى كراسة مكا صحابة جتراي ودوي شهد المغازي كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم أي كلام نوم بلد ليك على كراسة منه في خلابة درا فنا كرا بدر دوكوني على كلا تجلا أما بدر الشريعة وجده مالكو أما كوربي وفنا تقوي كم مالكو ayra tokay maliku amma kedo fana be o tokay maliku men ko bari tabi'in o alaka satama ka sahaba ko do ne ko jama kulu munun tukura ulula no mo satama mande ma jama kulu flanay munun gapsani mo mande belejele sahaba ko fe aywa amma kay nye ulama bawdoy wa ulamaihim ladon ba bawdodo wa huwa ahadul arba'ati alladhina hamalu uthman laylan ila qabrihi lamma qutila mazluman ridwanullahi alayhim ajma'in subhanallah imam malik mo kay mi nanya to faye sisa ko maliku nango tabi ona ce bawdodo usman ibn affana kuma minani alaka latike bollaka kuma minani allah subhanahu wa ta'ala ka jarabi bolla aka geturaka wallahi mu'minu nyema alaka rasul maka khalifa ni afale sahaba cenani munu nye ashu labene ashu kole ka sanunya
ashutale kada ashuta jirika sahaba chenani min yata ukana ku senzena e shudi bila katabla adayro labana imam maliki mo kay ngumbe ulula iba donc imam maliku kama bomma gwazana ka abokolo tettinyi bokolo nyumanya o Allah subhanahu wa ta'ala ka garsaga do de ambe ala foka ala barkada na Allah subhanahu wa ta'ala jongo jombo bokolo nyumana e ala foka ala barkada ola imam maliku mo kay no e maliku ye ma nani mi aywa Usman ibn Affan ta ukamana katabla ka daro labana ala ka jembe u belejelema apmbe olula ninyi aywa wati dakurnya damado ninyi abokolo la kajiri la kwa bora bokolo sanmona abora chebawla waye chebawla deki wa ummuhu al-aliya bint shurayki al-azdiya abato ko de ko al-aliyatu bint shurayki malik ibn anas wuluba ukma wele de ko al-aliyatu bint shurayki al-azdiya والفرع يسكو عند تيب المحتدي نغتران نون فوري كون ندي ان المامي بوكولي اك ماي با دون كايره تما غوازان اي با دون كايره alaka jon aywa jon mondoy na Allah subhanahu wa ta'ala joraka jon labenika aywa labenika aba bo bokul sanmawna awladuhu azukur almam maliki dem Allah subhanahu wa ta'ala dem no nga garseke aywa accemon way ma sabay yahya wa muhammadu wa hamadu الله سبحانه وتعالى يقر سجن دينك تشي سباينا أولاده الإناث عديم مسمون تاريخ يمين ونفواني ني أتوقع بكنكا وي فاطمة تودي دمسو كلمة بافي أتوقع نكو فاطمة ولد رحمه الله تعالى الله سبحانه وتعالى كهنا أيوة مالك بن أنس بانينا سنة 93 هجرية على كرا سمك هجرة على كرا بك تاما كب مكة كتام مدينة وسام بكون أنس سنزبا المام مالك بانينا موافقة سنة 711 كبين إساء عليه السلام كبانيني وسنجم ولوفلا أن سنتا عن كلي بالمدينة المنورة مدينة دوكونو وتوفي فيها سنة 179 هجرية أفاتورة مدينة كونو هجرة على كرا سلمك هجرة سنكمة أن سنبي ولوفلا أن سنغونو موافقة سنة 795 ميلادية كبين إساء عليه السلام كبانيني سنجم ولوفلا سنبي كونو أن سندوروما بالمدينة المنورة مدينة دوكونو وقد عاش سنة 86 سنة الله سبحانه وتعالى يا شيري قد عاش رحمه الله تعالى مالك بن أنس بلونا أيوة أيس حكم من بلو ودي 86 سنة سنبسيكي أن السنورو وقيل 87 سنة دوكو كو سنبسيكي أن السنولوبلا نندي ألك جترا شيء aka ko bayin bekera ni de kono wa bara in bekera madina de kono abangina madina wa fatura madina wa kuma mina ni dina gelera alakra babulo makka sandan saba shuma de tlemadi Allah subhanahu wa ta'ala fon siriyara kaka kira ya maruya kwa kata aywa dugumina wade madina de wele ko darul hijrati ko alakra saltamaka aywa hijra du alakra saltama taraye sandan wono dina ya yera soro yende kada madina ko cetigiyaka kada madina ko laydu dafaka kadam madne ko wulika jonu ka cesrika qala al-allama al-shakani don getra do be o mana al-imam maliki ka shika ko wa huwa ibn 7 sinina wa huwa ibn 87 sana ko al-imam maliki sambiseki an sanwolo blanc denyi wa umruhu al-ilma bihi qad dawana ko akaj shibbe kono ko ay donde bara ni ashi alhamdulillah rabbil alamin nende al-imam maliki ka nasabuye ninde abokule ninde ashi ni Allah ta'ala sanama aywa wala da jose zabana kono aka nyenamaya kuma bina ke o ka doni fokata se anya fitini min vara nyonga ay maliku bun anasira ka nyenamaya la jango aka sako shidon feej me nyambla ola yananga fi mango al maliki ko yananga fi mango fiqhul maliki beta amba feka fiye ika don al maliki ko nyere menye de maliku bun anasi min togobe gafew kono a togobe karamo ni kala neunda mobis aywa alabato ni ale de ka hakillaye qur'an aya mana sabati ale nyakora ko ni qur'ana e akora ni akiti ni ala kra sasama ka harsa mana sabati ale nyakora ko ni harsa nga kene akiti ni nde fa munana aywa aka kala new mamina ka barakana ye munyi ubla ola ni al mamaliki do domina insha Allah ta'ala ibina don ko mamin voriye itlube alaka gatra min dogola ko maliku bon anasi ni maye maka ngatu wala ni misaka mase alama
ala kira sasama yɛrɛ dalane sabatira ni o ye wala da ɲɛfala bɛ n'o ɲɛfɔ an bɛ ala deli hakili ɲuman bɛ ala fɛ ala k'o di an ma Allah subhanahu wa ta'ala man balona ka siraka allahumma vatura ka siraka ala kira sasama ye jɔn minnu fɔ ko n'u ye diinɛ faamuya ko u k'a dɔn ko ala y'u sɔn hɛrɛ belebele bala ala man farla o jɔnw kan ala ko k'a ka alaya kama ala ko ka ala kira bala hɔrɔma kama rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي إلياتوهاري المصطفى من مندوري أطهير المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما